kodi jangen itten majjere mo janga hande no ani kodi jangen itten majjere mo janga hande no ani toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم. أمر له الشيطان الرجيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. suko domandi na bambolo mi ala ka mun siya bake na sabe buru badin talibulanin karamu mal na rafa folod lako alhamdu tentungana da fengonu be dala wakolam be sallan nakila ba muhammadula tento bayetilo nin suta mumela tilibula somanda kata silingolu mumela marin tenge tentu ne molay min jindi qur'ana tanko le janjantan na gambiyala imam darame alami jola khairola yelo ke daro ye be son tala gambiyala satamanna la molula do kunyalu nyinyata dindi londi qur'anu nyinne sene mala Ustad ya la do ko bela dun koita dindin londo la nin kulu silo bela alhaji dabo ke banin nasidiya ba man so se jo kala dindim malu londo la ulula lumumen tanga toldani nyun kuala ngakaramolu bunyang ane chikanila londo la nyun kole ya tabake kasidin dingul dun kunna sokonin tumo min ko bunya banta nyun kuala khalifa jabi
mari tentu nemo la Qur'ana tankola nemo fanko dantala Ibrahim jeten na jahan kolu nin sewo le nata Qur'ano nyinna tankola barin be alifala mamari bai setan karki Qur'ana sabatola nyimul faulu mumela Syair lawosi kuma tambalu dum feleko mari sebarako te kuma tambalu mumela Syair lawosi kuma tambalu dum feleko mari sebarako te kuma tambalu mumela wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in qalam Ibrahim al-Hatture afana be daro dingol nyille kono fana jarta janne fo alhamdulillah be duwala fo ala silondo kaf ko la jumala no afa sukula la jumaina jumala be kayma to groupe olam fo yana بالعلم وتلقين نفدي بالواتين بالعزم المولين أنفسنا بعناها أموالنا اشتراها في جنات رمناها بالمشتر الأمين أنفسنا ترعاه أموالنا ترعاه وما لنا سواه من مولى أمين فنحن المسلمون لا نتخذ مالونا ونحن مؤمنون بقدرة المعين ونحن لا نبالي منغصا بحالي أو قدرة الأهوال في ذنب وتفصيل ونحن جند الله أتباع رسل الله آياتنا لله في حق واليقين مماتنا لله قوتنا لله وضعنا لله في حفظ هذا الدين منامنا يقظتنا سياتنا مرضنا شفاؤنا وجونا في حفظ هذا الدين رب استجب دعانا وسدد قدرانا وانظر لنا مددنا نرجوك بالمعين أدلة القضانا وضعف الغشعنا هدينا مددنا نرجوك بالمعين يا معشر الأنام يا أمة الإسلام قوموا إلى الأعلام لأمر المؤمن لربكم أنيبوا وأسلموا تصيبوا داعيه أجيبوا طعم بكل حين طعم لكل حين Islam ñun moom dul la déglu wañu Yàlla ak yonentam soo buggee ñu déglu la ba ñu dinu wax sëriñ yonenti Yàlla moo leen gën yonenti Yàlla Muhammad mooy sëriñul Islam bayu dara sigana diine Islam mot na jangal diine Islam xamal diine Islam jaamu Yàlla sa borom lool may du wara jaami kella buy ja aduna bannaw batam nena talibu Islam yaatuna kuy sabu waje faatuna ku batte bamel sanguga kella bu watangana bugal yaata metina waajal ko moom warnala jamñu ba moolay musal jamñu ba moolay musal بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا
إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف لإخوته آيات للسائلين إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبا إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قال لئن أكله الذئب ونحن أصبح إنا إذا لخاسرون صدق الله العظيم. Kidela duntani akongole sima mundum kidenti wali woni sonko teronu tema hanimbe kafrinyoma kananyum tuje nintata dahuda sanyum mutajanni sayatumo kabirin sanji seyotimata karamoyen bandi sunjoton tolbama hirbale lota fela yadi mo bere bula kolol kotu mo bebe silama qur'ano la yondo nifiqhu la yondo hadithu la yondo tajwidum bolema arabu kankafona sute kolol kotu londi bafuta tamma karamolu salamullahi lakum imam darame satama tambajang yahya ture onim musa darame kebasonko muhammad sidia shukran lakum ibrahim jaite ahsantum alfan khalifa asatidna ya masabihuna hal soman jari sondobul saluma sirajuna wa ya nibrasuna mishkatuna darul lampolemu kabira lata nurul linfauni malata darul kona man famalekuma نقول لكم ولا فدافكم نقول لكم قبل الله منكم بادين الترول كانوا تول سينفنيو يسينيو يا متنتما بادين الترول كانوا تول سينفنيو يسينيو يا متنتما جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة
قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بألا تنتلا من سبا من سكالانك كسالكيلا صلى الله عليه وسلم أنا دون كيولو أنا سايبولو ani momo bulateno makakube to bara fajanni be nyona julo jola almar no soleya baade muslimolu be jamiyat da'wa bi jelato maktab gambia jamiyat da'wa jamalu me yalon ko abe libya le italle natana kanyum banko soto jang ka officer lo jang ka jamaw lo jang ka karambo lo jang alhamdulillah na badema imam Muhammad Drame atara tarmun jang aba bola jang watima bijang watima ning la dindewno bijang keta Abdoulaye Fall kana fo nuha fati ane na kekende ba mi alon ko atela tujan sayi atela mo tambajante atela be jamo to atela be karambo to anala kafnyolo yo Drame kunnan ko fela nata Masha Allah, marhaban. So karambuni ala katoke bake dinne wala karola ndafon la dimbaya kono dindin jama karanta jam alhamdulillah woni wonde dingol min karanta jam foya alqur'ano tanka jam bi dole fanan nin dara dole mo be dara dole to be mo ala tentolet katolo mi alon ko aman sodeya balbitum kila kam bankelam sallallahu alaihi wasallam amalu wa kullu muyassarun lima khuliqa ali do ko ke momo ala yeda bin kam ko sone bul bakele so ñinatina alfalika duwa ka foko alaban dala arjana kamma alma arjana dalan kamma tato ni ala ida arjana kamma arjana baro ka sone bul bak banna ida jahannama fanan kamma jahannama baro ka sone bul bak alma be dala arjana kamma nsi
wo sasolu jayi bake mel ben dingol kunna jam kama berela mudir bama nata mo na drame kunnan kote sas imam lamin drame alhamdulillah ane wo sasol min yalon koy ba fe hanna tamata akoma bukatinya karambo me tamala ko alaftala nyame wara to nyame mba fala liyan ko alnimbara mba ala danila fana fo ala sali jo da sirin wala aliya min ke dinni wala to ka sabari ke karandini ala la kitabo la min kitabo jita din arabu kawun la benna alman ba konton na kabana irin dankunku karamo kundankol lo wala fananti sedi kanolo ile mama karandi so alhamdulillah ma fala ko bismillah barakallahu fik naam jazakumullahu anna kull khair naam ñin kitabo jita arabu kawol la arabol la kawdu arabo be ma moy arabol bije melma arabu kaw moy soko mo fingo aka kolera wato do harafolu dolu men ya lonko ntelula kaw kono harafolu tije o ka alqur'ano koleyande bulu aka koleya ustazo bulu ni yewo dindi wonye ka ya diyala puraya karandi wo kitabo la ko anyanta karan na nyambe aka koleya ustazo bulu turuka harafolu kadindi won new kulu wolula ntanna ne nyimmoy talibo dola Mahmoud Khalil Husari ada karawla rahimahullah ako masha Allah ako nyil arabolu idinde may ke newle fara pour isi harafo nyim fono ay betea ko ton tata nora ka ton debe tembo min to ni ko ben new farala abe dule bulle barbirin dunta kono nata je ko yara nambu ka faraka kulule harafolu nyini ya finti dulal le soto ya mankutol le soto dolu ka domoro kele kono yo fa ko drame kundankolo dolu ka labara kono e nake bala ko fati kundankolo dolu bije wol ka jamfa dolu bije wol ka sutiya anan ala taradula wato do bije wala ka mankuto do diala abe tembo minto o be mu londo leti nyi usasol ka mindi dindi wala foy sa karanno ko alkamu nyama ka diyaliye woto molu nyanta jayla baake ka tentu nyi harafol beni funti dulala mu da kono kan kono neoto ini mankutolu ni nata tajwido to akami nunu sakina wa tanwin ufana ma kudoti fendoti eta mududo luto anin ko tangolo mba fala usasole hanisani alnimbara yindini wol do bijen ke dila wato minna akatar dol bije wol ni la dam fosi kunin suto ni ko ta kuro kala samonda sinya kilim fanante ni wonta be sumuna la fankan o mo ko dot mili ben fawnu bul hanni na ta lifo la ni nga korosi ke kunin akake problemoti so koy ko bo wulinde la 4 o'clock suto pray siala qur'ano karang akana jinko usaso la nimbara be do ko la mi yalon ko ninke jo fanan wonte joto mu kontondir lawleti nka foyle dron al nimbara wululal yesewo min yalon ko ye dingol diyay man wojube ya jamfandi fanna ya nyika
ya di alala e ko usasa fela karandinya alala kitabola anin kilala sunno sallallahu alaihi wasallam kadu nyu usasolu nyilla moluti min ya lon ko ngaji ki min be kilala banke ko sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama atel be mi fisali bet al be mo fismanteo wala moti mi ya lon ko ay alqur'ano karan aka molu karandala alama ala ya kenna tel usasoli wululalu alnimbara atel miliya juso soto kal dingol bondali fambala aliyella ni karambungola Allah ta karambo nyinna Allah ta karandir lalula aliyali dingol nyeka aliyadi lay be bulu sudatili ibe karandila alal kitabola ibe karandila daji kola ibe karandila kilala sunnola sallallahu alaihi wasallam natal mubiri senya nyati foy salinya foy ni hadama ila hadama ya watatal wulula al fananno al nimbara al man dunya jube barale lakira la jube al yaja ko nyimunna dinolet nyi nyanta lonnale al fismante ya long mi yalon ka be al qur'ana tankoto ofismante ya alma kelan nal mu mebe wulula lu hansani al nimbara birin ceto fo musuto maral lalu katu dolu biye me wulu bari ye marale imanna idiwolu tambindila bare o mara fewnu yewlu kanu ke futandi dinkirato si alqur'ano tankada me mimbo ko nyon dinkira oto alnimbara hansani dinni wolu alnimbara atel ministon tal wululalma yali samba dara koleyata nyawonyang albe sirin jal buka bori albuka doj kato mo jamale tata dara min borta iman son pour ka sabati dara baratel min sonta ka sabati wo kido kono ka jamfa wululalula ka jamfa wulunyolula mbal fanan jayla bake atel talibolu alalon ko alale yalu tombon dinding wulolu kono min be Gambia jang min be bedo kono e mantar kudo kunna min se ala sewo ala yali bonde wo molu kono kalibula nyabo molu kono kalibula molu kono ata Allah subhanahu wa ta'ala ay min kanu aye ke ala dun cewluti kila ala bancew kan sallallahu alaihi wa sallam ko dimbaya lebe ala bulu dun cewle ba bulu banko kan inna lillahi ahlun dun cewle be ala bulu min yalon ko be banko kan wo dun cewlu wolle mu alqur'ano dun cewluti wol mu alala suwandi jongle tala kere jongle mu wolti be jikiren ko alfanan be wolle kono kabanan birim maka kata duniya tilibo fa tiliji fa buluba fa mara tonya na alfaliya kata bak bar ngamin faliye ñu harafol le mbatandinu ngafo makan koliye ila graduation o dole mu grade 12 ila mahad dar al hadith nina alfalu dolu tataje mbentela graduation o dole fe na ta fonta ngadiyam ko e kunun ninga alqur'ano karang nali ya lamu yal ben jelelale nka harafo lu fo nyamin ijale mu fewo fe nanata idha mba fala bele ija nanata sa mba fala bele sa nanata ka mba fala bele ka ko barbi ni al dingolu karanta min wara hijab mo nyatela fanan dingolu karanta dinkirato dami yalon ko mo nyatela alte bola nyoto altalo na jumalo makadi wati jumalo Gambia di wati walhamdulillah alqur'anu
mi ya kara doron wala tamu ala ko subhana ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ngankali tonya nyama alqur'ano ngasone andile pour ka finkon ka karang fo karan nabi je bang mo bi je min lafta karan na bang woto dindi yati je ke bayati je belam cew be ya kata ya alale nyin kitabo kara ngamodo leje modo la video leje akaya alqur'ano tanka watma siyobe sanji tawor barani video kele pour kayi tandi mon la ko mo man tambi alqur'ana tangola momo sa tankano le ha ali alon ko kila ba dadla sallallahu alaihi wasallam siyobe sanji tanani ababban naka tanka ka faham ka barala ka molu karandala asiyobe sanji taworo anin saba sanji mu wanne saba wala kanyin alquran o kunna woto ni diwa sanji lulu kije a tanka kana fa meta jele de naye sanji tanki je ama tanka ba tanka kan kana fa meta jele de kana fa nyin darabu ka mol karandi de ala kala mutako karambu sobe ata nyawanyang dinde wala sobe ya ani wala kallanyo kan ay dinde samba ala la de maro elaji ni wonte dinde wono mil be class kilin kono atuwabu karambun non bang amori karambun non bang karanta to non bang usas kilin wala ke karandi wala manya na tamila nyonna bare modu hakilol man ka nyang man ngol ka fe kon debe ko kare musolal ka fa nyaadile ndebe ko kare nden tulo me dasa continue be dasalale so abe wala nyama kana jube ko dingonin kari dingo dunta nyola darale adingo alquran o tanka hani sanyi ntata ma tanka kana karambum bilem e kana usasol bilem askeno idingo hakilo lo woti barasi keno hakilo fanan diata ala sobeya danguna moti ngadi ndem mabete la graduation oto ay primary school o ke english biray primary school o bang aka fama en samba alquran tanka dula atata alquran tanko la sanji kilin kar sai ala certificate ota ay molle tarja ye tuje molle ya tarja ye tuje mabeta do fanan na graduation oto ala karammo ko nyin dindingo maji kimbanyo sotola akoni ga dindi unum paretan koyela ni tate muruta ne kata tarabe nafilo la bal qur'ano ka na al qur'ano be nyonna somanda nin ko 4 o'clock nga dindi unu kunin ni nate katra na al qur'ano be nyonna wonen do be kanya na ba mi yalon ko ka sabalaram ka ware ka jew bunga kay ka koni woto kana foko kar dingo ya tankala munat nan ta dingo ma tanka ale sabari ale al dingol ma koy suwo kono bang karam buoto bang alka lonci beto dila o fanam bete yata bak ni ko bila mu kana dindi wol jube aliye fanka alena dingol jube o fanan ka bete ya bak ni nata lifola e kana letu suwo kono ye muru yata karamola aliya ko ndi makko ku jamale be nyato amanda nyin dammala inyanta nyin tankala le be pare inyanta karannal fanan so insha Allah mbayitan lalla ko jande jamudula sicorin ret dula kantarin namu dula tankarin namu dula cendel fanamu pour dinde ya alqur'ano tankajang ay kulujang ay ali nafa soma duniya to anil lakira ala la demaroto alama ala yok oto ya mudir continue barakallahu fikum ale batuga danjang kafudo hande batuga danjang mol ka wadula jamal leto ngani ka mol sina faso yalo nunto ya fo men be qur'an o karan kanno ha qur'an tamta karo fo be men ha ye kilim moy badu ha be kilim moy la jara da kilim moy nyamina ye kilim moy fam koto karam be kere ne de majlisi karam be kere bar pour alquran tanko amam fe katu mol fawla
habo wala ke fenkenda la man ke dulala bi je dami yalan ko aman hajo man tarkera karambu man tarkere makharijol kafono nyame asatara ko bi ko fazol be siari men kamulu tankante yano nyama bari sanji mo wanni lulu komanto wata tol bita kam majliso kono jandi kata madraso o usta sifal man si abake o taymo to nyala o bi amé ko wala mo fane harafolu funtindinya ani man kutolu مثلا نقول بسم الله بسم الله يبقى بسم الله كلمة الله يباتر لجانكو ركّا كسافة كركّا كافياندي بسم الله كاتو كسر لباكوما برني داريكو الله الله لا الله إذا قال الله لا إله إذا قال الله يا جلال فتح لباكوما ñin mu fenkol lati ani kha fa za zai aja kamen fo la mu wotumo o man siya jang so sa ni karo menti moome yalon ko iya je ko tahfizo fil qur'ano ka karangoloto akende ma ala makharijol ko kila ya kenyame sallallahu alaihi wasallam anin dula do fele bar makharijol mam bete aje ya muta wulula nyanta ala dingo sambala nyin dulal to jumale to be jama'a saje be jama'a men to alquran tanga dula fele siaring alquran karambo no be siaring bari mantara category killing man ka nyande tonya hani sanyi o ma kharijolu ila lamfobe dinkiral doltole adon alquran tanka dulalem tahfizolem ani be ma ko men la ke modoli hani sa majini so dolbe kere okay ni lafte dingo e alquran ya num ton safole ko he ko fazol man siya banko kam nyama ya fam doli ya karam makharijo mambete mam mo le fon soto membe makhariji so be dile la o jama non comme tan nani ko man hani sani ka fo majin so damande de fen ko lo ngabe fo daral fana daral bi jele sul kono tankar dulal fana bi je mini alon ko saso doli bi je mini alon ko no man sene abak so kamen fo tay say ni la fite dingo ya alqur'ano karan o to nyanta kiskisiri bala kala nentama ano katu memba lon na fokar ka foko karbu ka foko o nyanta kala molati mi yalon kodi ni wonta ntaba fala nyama jami yalon ko itamu wulula le tetama alqur'ano lon isita di mola mi yalon ko isita di mola mi yalon ko malon ya jere sa koy be mun kela iba samala o daral to o daral to dara mi yalon ko hani sanyi o daral ne man seneya fondo yanda sambala daral to dam yalon ko te fo moy la moy wollale yalon ko nyilde masha Allah ay ngamira mbengo jabolon ne na sambadula to dam yalon ko alhamdulillah adinne sal qur'ano karanno jang sa karanno makka don dinno mel karanta jang aliyala karan kaw moyle so saniyata inshallah alhamdulillah rabbil alamin mel karanta falo aliya moy wululalo allah do ko le moti inshallah ndanga alqur'ano karanno nyame ngabe karan na mandinga harafo lela na karan ndanga karam man hajo minna kolata bak admin tafana aridu man ni saje kato ndama abjade karam ndafa alama ala de malama en karan di bayi sini mi mara alif lam lam ha sakir ha as-saghir dawali ha sakir ya jale na kara wala nyama fo sabbih isma rabbikal a'la yaran kam murmuru harafol le kam mbota je ko ke ngadate bi asmillahi arrahmani arrahimi fo sabbih isma rabbikal a'la murundi ko ke ngadate bismillahir rahmanir rahim
يا جل بري أنا ما على نعمة الحمد لله رب العالمين يا كتب باكله إلى فتح القرآن ولا إلى فتح الإسلام ولا إلى فتح الدين ولا يا كتب فتوى من دين وتنيانو يبول الحمد لله على دانيلا على يوم فنتلني تلبيما ndel fanan kana badali ko man kana pisale ni si nyin dino karandew tuje ni sa to foto tuje yamale nun ne ka fako iman da fe karam fani arabu karam warani alquran karam bina kala munati soma ete fe satu no la banko ka ete ku ken wala banko kam sambere ya je ko usaso le fanan katile kata tubabu du e ka bunjawlu lo e ka bula pajero lu kono fen ko lu e wulete e moro da ko sa ya je ko wala nyanda tula fuare ya doron na kono ani ko wata kala nali e parem bem parelale daga mo Sheikh Bandin rahimahullah ka do mo be karawna majlis ho don kala may bak alhamdulillah rabbil alamin alma ala ne malama amin ya rabbal so ite mun karabo ballet ako usasolu mfana nyantan kan kawsi ni e kawsi dum fana ngan kawsi ya jele so alhamdulillah rabbil alamin woto momo e nyindino karam insha Allah ita kidola ita fetola ita konkola ni konkota alon ko be kala jihadolati ala la silo kam subhanahu wa ta'ala batara ko be ala batole la me ba tama kanne wore ba karande kanne wore ba do ku kanne hamdar bar kayro bebe nyindino lato dunya kayro lakira kayro no sas ba fe la futata min yalan ko tellama alquran o dum kewluti birin jam fa saudi kana muruna hanbi ni la dara balu e balu ko kam e ba kawandi kam mbata jube la kamana nyomi alhamdulillah rabbil alamin nin dinkira ko tangolo sas muhammad al amin tarawale alhamdulillah marhaba bikum sayin del futata kunko dandulale to safali ko ala baraka ma sha Allah وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا صدق الله العظيم أمرنا إلا واحد
خاطدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا عشياكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم جعله له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نضيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا صدق الله العظيم Endo belaye da fulu dala min kante harje hannin temasi sambalu bilila ne mulu dila fondin sireba minta kabesi bulbala jibe yamara la jibe tilibola tiliji ne molu korosi goynya gesando ya jindi duma Ngesekali godonya batu fenne masi alawo saloning kisolu bungaba akebang rasuli mimbota kuraisi doyan yininka ne molu warama gayang godukare temiyetasi Karbala malanya nilam tumalanya gosenya mimoma minya yenyasi fokurane bala ne molu bedang wasinya mimoma momi yemosi Quran baming fasarululanya ayo lutanya jauba lukungosi femman talaje kabiring ajilung femman lafaje fatiha funasi kando kitabo barako kitabo mobe kawando kawandimasi noro kurang olu jaro nansola dalo safefen masi ngakidabu masi taurat masi injila masi zabura masi agarango barajo alamoyo barajo jibe barajo munaku yenyinsi hamni de la vida alaye kajandi ibatel karamna man santo selesi nindi de la vida beke je santo ibatel karamna mamolu kelesi Nindui dasilada bulu jauh kanema Gibatel karamna mamolu kelesi Nindui dakonye bedingo kulula Isadunga karangola mambusa sikosi Niye sidala kunno diata Nimme sidala wasekala sikalasi lumminga bejila noro lewuyata jawbalu mela imallo imansi dumo balanda barsanto sonda santo la balangoye jinabalu kungosi ibuni sagoye munakule boita aliyara dunia
kilin kanasi يولداني نولا شرقا وغربا بلبا مرالا فكنا كريسي جلي كيلا باجا بسللا إبليس كوي نينا لكموسي Mia karangono wale sinsalindi handing asio mang salinyo lusiosi minia karangono igamulu karandi kila komodu momo lemesi anisa mabera alasa kumandi asine madiala munane mamosi isabai karambang isaja beselela abedan nadamin karango yeminsi isa sana kabangodang abaning afala walusafo nyindung munaku yenyinsi isafo yakatung aliyalu dingodung Quran batu wala joye nyinsi salatu rabbi ma'asalami ala al-habibi khairil anasi takbir takbir tahlil yo sam baltani la lessi alle tenkun alle ma koy dugare se ko bina muhadara dimala wato diala almama banke da suar baya kum se muhadara jodo kore silang da kaya وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين كجماعة سنما بيكونتو كرمول كونتو كرمو تنبيان كرمو توري أنين كرمو كانكي بي أنين كرندينلو لا الفالو ما بلا نيما بي مبنا sugulala ba kondo suara ba hafidhahullah ani nimmen be silo kan nyomin ka ba njay jara njay bawe ka aka belma mba fanan kondo na ni jida men be silo kan Cheikh Tourad mbenna alfa ba kondo na imam Abdullah Fati tollamun na alfalti karanto londo to ciliro to kada alakan jazahullahu khaira ay silo walang yes selo tay membe faring jatol ninga sa balu duda salu ni ninki dan kolo ya bete ya nun kundinye o kamala mbe nokan mbe jikrila mbe lari la bak jazahullahu khairan wa mata'ahu Allah azza wa jalla biwafir sihhati wal afiya mbe kondonna nin afalan kolna la dimbani mal mumobe makka fanan afan makka bankeja ko nyinka karam men ki ya sa karan ja karam makka tela mun jati ti janin ko roma musa jebato to mo e bela sallabangul kanji alhamdulillah ni wobata je alquran wala ko la ngamir alquran wala fi samanteya alman bay wala bankeja suar ba fanay wala silan kajaban dal ko ngame kajaban da bar kitab baraka malamat kanda kitab wala mat sewo kitab wala mat mole men yan koy dankenat kere a kitab wala mat ka jankarol nin courant be kere ani sasal men be sondo moto flanka fuya ngi nyami ko lu bidangol ani jikala teol nim masalon nin dewol ke be bonni sondo moto e ka nyaade kar nafsta alquran wal kawba ka dewo ka dewdi bo atalam wati wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin ni son dala même man son amallala aka wala bonole la fa wala yazidu zalimina illa khasara alquran o mi kitabu baraka mati ko aliyalo nyame ñi yitande ko lonnale yinnati ko kitabu keme kitabu nane alay wala jinde
kitabu nano ñi wala warta kemo bete kitabu nano fana me warate bete wala alquran bat ga tele ye o kitabolu be kan aye toñayandi aye la kitiyol fana no jamata aye buruka aye la kiti dol sabatinde woto atalam kitabu labanti anyonte kere alquran o nyon dawlet me yam tay sa barako soto isa kando soto isa londi ke soto isa atodiya soto hane me ya alquran kamil ngotu cewato damen to kamil woni karannalu ba karanna men ba kono tasir lalu be tasila be kawandi lala men ba kono ya maroto baralal be baralal ba fata koltu laje woka ceyte ita mari baraji da kaari ngolati hani be laari la kabro kono banko wala flotema abara joseph tema annabi moyo banke sallallahu alaihi wasallam kama fi sunan al-bayhaqi ani tanolto woto alqur'ano mu nyon tawlati alqur'ano nyanta karanna ka karan kasania ñunul fele ka karan jante nyamen ko alma moya banke nyamen kunun karanta to man wo karan nyalu sodono baren wo alfalu anna karamolu alma alayam fale malama nemanin kafar kele hanna dan tanyina ko ye dino bambane ya fo tubabol ma adu benno anin jaw ko tan men benne jang wol fanan kabalan alquran karam ma adu benno fafra ramma bi wam ala tentu lete de wokolan si fanal tentu ngejay ngadwe kodi alquran wala fi samante wasiyadal baake de suara ba ko meye molu be dan kila ko ndi alayhi salatu wasalam wala meya karango longa kamo londino akaranya won fi samante ya balat lonnal ko hani nyimbe dun naje men kala fen fanan ki yinna karango yake ate dan nani ne ya kulo dam ma karan bari be kulo karan na kafere ke koto fanan lo daru karamol kawla banke rahmatullahi alayna wa alayhim karamu ahmad sahir lo rahimahullah kokki ako ya alquran on tanka sayen san kune faala bebul bara dabe sorondin ni tara londo karan membe alquran ko o wato le ibela kuna o yele nola isa sitani itine ila san kuna wala isitine ila san bundola alquran o fele atanin sunna ni ko londo ibe londi keso men na wamu fulolet mem manke wolti imma ayke wandi londoti adon asiyamon kamman torole nat bar memme nafa sabatindi tinebe adama de wonje duniyani lakira alquran nin sunna o benat hanina adama ya kol alquran o fele man saba man sa kallan kewo ay alquran to fo damen nuto ay man ko dol le faala woto de wolta fo man ko lol ma fa kitabu de ma fa dhikr bara alquran to fo damen to ay man ko dol men fo momo ya alquran o karan ala be wol kelel alquran ala tola hakimula man sakallan joko yasin bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim ako alquran min kitab kew yari on kitab kesere wala kitab kidi toben dinne mat ni mom waya karan wa hikmanin ala sadila imari kasodo adu momo hikmat sodo ala ko le kayra siyaman sodo ko yu'ti al hikmata man yasha wa man yu'ta al hikmata faqad utiya khayran kathira woto alquran wala alquran te wala hikma sodo e ka may wisdom wala nyinte men nyante may kawalake men manyay may kawtuje wala kuningote kono dum tata nata ke ku long la mat ke ku la long alquran kawale di adama de isa lon ko idata nyina kam isa lon ko idara nyina kan ka alabatu wala ila alabatu wala fem si di alay barolto anim fokumolto ikena bato talu ni ikullo talu walam ala batote ni alquran karan ala ka wala dila tabaraka wa taala ala alquran ba aya man kudu azim la ni ila fataka azama soto kawaro soto ma fo ye fanke fanto wara mot mbe misalo ta na alfalan kodoma Sheikh Abdullah al imam nya ko de jam mo bala mat ata fam be yefer li nga famfe hani ko be ngasi nyim banko do askatal ben saban ne kode adu wan hajo abadan bar mol nya ko do be waral ne kende wa azamatul qur'an alaka waladi alquran tiyola alma wadi lam belal na lakiro da kanadan duniyal man sawa man sakallan kew ko kalta ko ida kila ntele sain kan fen woro ulo ditala ani alquran buñaram alquran ba wala qad atainaka sab'an min almasani walquran alazim
wala antina nyim umma kira ummatan azima mo buka nyaato kuntum mo buka la layno cross kunun birin abe kitabo mu dari nyama abe kila la sunno no sallallahu alaihi wasallam fa antina folo lan ko lu marta kol ima yana da khulafa ar-rashidun kola dawlatu bani umayya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah sanji fulanin kardan tan fo karlulu kafo ay wala ke khalifa ya atata ka suma wodi mol la ka jakobo ka mol nyinin ka fentawl ka dila fonnin jawlu ye futu waya di fenlu turaje ako nyin sene fengu to men turaje ala samba liya wuya konkolu kan fo kana fo ko kunol le sodo da banko kanjan konko be mennula bi fa mba karan kan bi damma ko ummay na tara gente ka konko o do salon ko fololan ko le kidabo muta nyamen itol mam tawon karu nyin kidabo man kum fento alko ni ngala hani konko kan isa ye konko fedenta afa majita ala nyasilon kamala law anzalna hadha alqur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati allah ala ko man salol let nga bu sam moli nga boy moli مولو ينكم ليس كريميرا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هذه عظمة القرآن وسر عظمته وجوده بين ظهرانينا حتى الآن القرآن ولا ورو كل دوم ينتي ولا من ينتي على تونون تلقون فم بيمنت مومن ثنوا يكرو بيكل كافلين يا لون كافر الكوكيلا إما صلى الله عليه وسلم القرآن كرنا يا كرنا على كويكو نكاكال العرب كامل فو alfana ñoo fo alif lam mim kafu ñol ni non ñol bo haraki fu kelmo wala kaf da ñoo kede ñal alquranot adu alkadi amol alfana ñoo tun kan nal ba tun kan nole korta wala ako sora tan iman sora tan ken ako sora kelen hanna tan adan suratul kautsar la ima keno man sama ko nal ma keno banko falta keno lo tas la dimbala mais yalun ka mala fe mo molle tanim bero ya to ben kafirole fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijaratu uiddat lil kafirin alquran wa fala woto ma keno ni ay kafirol e arabu kila arabu sallallahu alaihi wasallam aka kuma men nati imanyo keno fa wala kumanta aka futande ala diya mo la tabaraka wa taala ni ay ma keno walantin ne ko sila nyinko yamiran sisi ba fanan jibel wato le fango bosi e kortal tay alquran fala azim walaqad atainaka sab'an min almathani walquran alazim aman dawato alquran majid ilafta bunya dambal ilafta wirikin deyal ilafta kortal ilafta yirwal alquran fala alko bal huwa quran majid fi lawhin mahfuz ni aso do kam majido sot ibe dindi mbayni majid itade keba hani bi ni majd hani tijan ini majdo do majdi akhiran o majdi awalan shar'un فالشمس رعد الضحى كالشمس في الطفل القرآن فلا ني القرآن متى كل سي كويما من سد الله القرآن مانكو اكو مبين لمات اكا كول كوين دي لو افام كوين فاي لو كول كويما ولا نيام اكا تيتي لو كوين دي isalo men tontani men data isalo nyina mu kaside nyin do mu betamalate e ka alquran be wala nyam ayo fama dinkiral to ako suratul hijr kumato bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitab wa qur'anin mubin afa yasin kono ako وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين نيلفتا كول كار قيم القرآن با كلوتا يا كرام يا فسرو نينكا يبلا لالمول نوما يكاري إلاموي يكار تاي نوما يسي دال يلاموي يا ولا لوتا وكولا يتندي كالا داني لوندولا يكاي تابول جوبي ولا نيانتم ñun melne ko ñu le alquran tankala say nal bal karantuma dima karon sital ndol karan ningul bere ben karantuma dima karon sital qur'ano mu fan ka solate men ka pampaji adunga man tenda soto aman se medula soto be ala warol kono koteke ko say kan nyin abka hala aka fenna fo nyinya ata dam mal ka say kan ñun dañu aya nu karanjang mbijang bera suratul rahman ma fa alma mo fa jijar mo ko dawul be mamanta ko ñun ka mëna fote ni nga man jala diamoto wala ta keno la wanyam boto aka foye wala ko watardaduhu
yasdadu fihi tajammula ika sa in kan nyame ala nyi nyaka ka wala nyaka kuta wala nyam oto alqur'ano fel alqur'ano ala ko am karim let fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim man sadalla ko alqur'ano ji dulal alqur'ano talan lumen katara jilana ben kali lawolula ako nyimmu kalibalati de natural be londi kalba ako wala alqur'an bu nyaari wati innahu laqur'anun karim ni lafta fonni sada sotola kunun kanna men be moto alhajado jaw ya men katareto balaw men katareto ni lafta wala bo bala ye bu nyaa soto ikono eseya itimno e dia isiso e fanuno ini mol ka ceno iye ngaringul ele ngaringul be jolong ye be jolong ye dam pamu jindi ye kanyan no mol fe be alquran wala karan ni ya alquran o karan ye min dawta ya ji foromin iji ko be sik tenkaya isi karam soto isi karama soto altalla si bunyalu dila kamen nu di mo cendolu la ita mo jisato soto la annabi mo la kawsoto bari si bunya soto kol kar kebulu ni mol ko bila be malula wolu ne be se wala lungol bet ni ko biya be detela itala kol be fanu kulala ni ko biya be nyani la wolu ne be daha kula alqur'ano be wala nya man sadalla ya tola karim la kodi innahu laqur'anun karim sa nyimman ko lulo moyato mune be nyunuka tonya fende nyunuka alqur'an karam fele sa karam baake sako be shahrul qurra sha'ban mbe alquran karanna la karba kono wala musun kar kono alquran karanna lo nin sun kar kono sita e alquran karanne bak kadu yalon ko luntam bala kana dum fonsi wajiya wadunna karom alquran walet fo sa karam bak tilbulo sudo fone sa karam bak kanafilo kyala e bel wala be bumbu nayni man sobe kullola ni sujudi day ni jiki babe sujudola man sobu ke tuyi censen man sadallay kalwa nyaati lemla ikala dalo karang ika karam manso aka diya aka sewa be dunya lema asibula la jon kendol kon nyantin na mol kanyoda ninjulol kanyoda sudota mol molu talbol lalo ila alquranoti ka karang nyina kantin na ike talbe nyolu dam men bu ko nyoje man sadalla ko atala nya alquran ayol mo kendol men ka dankene yala wolo ni hakilo bulandala nyin karanta ika ene afo kafre mario tentole fe isaye boyta sugide lalti alatalla ye buke fa wara ako e kara kulolu e kara kesol ka jam fe la kusajol wala mi la larangulte e kara alatalla kilila ninji ko ni masilan e ka soro fananci ka fensi ka kadi molula sodo femoto e ka londo fananta kani e la horomo fananta ka ani ka wulimol hajol la nyinno hajol sijar almanal so hajarol من سأل الله إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون إكاي على سلا ينو بكاي من بيكيتيتا إكاي جلول لما دي كيلا باكوران لما إذا من كيلا أكو atol ka fa tabajambo warta bare mo date mbe men kala nyunu ye atol te wolon nola ni la mal fanan tije mem be alon nola ngamen to ben nyunu ye nyaasuma yato nke sara ila baro le kamenki fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun wa fi qira'atin bi isnad al fi'l ila al mawla tabaraka wa ta'ala nafsi fala ta'lamu nafsum ma ukhfi lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun alquran o fele jibida kono jiyobe tankunde sudo bala sudo ma ko yemben e wolta yesal jomuta ya ala talla fin ko yesal jomuta man so dunya tema sewo tela kola e kabarta annabi mo ka ce wala nya sallallahu alaihi wasallam ni mo cendolo ala yetento ay jay wo kola sidada ni sudo la bon sida e kana man sadalla bolo say ko tele boyta ima ceku ni adama de mbembe wonyama afo weli kamal ren fele ko ñina mu kendate ñina mu beteate ñina la moya futata ñina jiko tenkayata ala beta wala la kende afumata ñina ka molu tambini ñola
man sadallahu tabaraka wa taala kila sallallahu alaihi wasallam birin jibril nata kan fi hadith jibril al mashhur ayin ka islam la yo fasara ayin ka iman yo fasara ayin ka ihsan la kay ko anta abdullah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka alabatu foko e kajela enen do bu kaje alon ko ata kejela nyemmu nyinabe abe kansando mo kende kendolle ka taano nyinna lon naalu ko rahmatullahi alayna wa alayhim iko ñi ihsan ta abe kala molu men mankudo de man sallallahu fa ya fasara suratu zariyat aka men no dunde aljanna aka bonna mole bina ala ñinin kal ka fa munan ne yoce bar ala dum bu kam woni aka bele jabi wa alquranu kulluhu rudud alquranu bem kuma sayndo bem jabi dol ako innahum kanu qabla dhalika muhsinin jannim bi basila ika ihsan lak ikan dabat le koy kanjel nin duy bu kanje kalon ne kon taw kejel ako kanu qalilan min al-layl ma yahja'un wa bil ashar hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum itarde kadoman dinna sino sudod eke nyaajan dinta alale dundun kumol fanan ikawoli sudo la banglo ikanta ala bolo say kandani kafarol me kafaro sodo wala sudrata tankata me gafru sodo wala sudrata man sadalla sudrala kuruya kan ablata ala kasada ala sudra kan amanna busaka e ko gafru mu walati ayakuna fihi sitru wal wiqayatu min al iqab altalla kawla ke mole akoy ka altalla dan wa kafarol mbe misalo dilel alfalu ko niyet idan ta tanko damare mansurra hanbi mambad nin du isutura tale dorong iman tank hanbi mambo foni be fulo kaf ñom menna junubo kafarta wala tankani surra soro wala sutura ni tanka soro iko kaatu kuno tankata aman surra wala ne kata muda ñew sutura ta man tanka e ko fana muda bar meye fulo be kaf ñom o mari wala tankata alma junume kafaro celambe woto fele ñina mo jendaat lafta damen bayn la comme alquran fisamanteyar ani ala barakodo ana ala tanko di molula na tara ko ya kele tafundote ibaratal yalo mome wulta sodo ba wobe salola wada wutu sunya kala ko wada lola nyin silankan kamo barande o manke amro ba ke nyun joran kaytere la korda ko no ka foy kodo bonde ay joran lo kan muro fango kido yalla wata wakila sai nyin fondin ke sabo nyin mo sababe ja ida do ko da do wonyon sababe je ida do wonyon sababe je ñunu be ka karan ibe duwala e family ibe duwala wulula flo ibe duwala banko muslimo be ibe duwala banko la heronin tanko ibe duwala mansa kundaya muna be nyinya muna fi sanyinte ye sai fani tiol fam le kadda ha police da ha ta para da nyama dokota ñunul kirbas ñe bay wodo do tije so jarol famlu dahata walla hen kan dar lalu si sino la dulato e jinko je atame kadu man sila mola kote ke fonte ñine mu wati walantina alay wala fo makan ko le yako yebulak ñin kan do no may ko he kila sallallahu alaihi wasallam muhammad ani kan do men nat nim bulata no ma jawol le binan tol sabin kan najang e kan chansu ko selon ni bibol ko si sere ngol chansu nyame ala ko he wadin telman dula tondingo di yalla kela man se de tablo ko salama kam ka fo be je kela adum femo bere yirno ka laje wale kana fi ali bar mol femba bu ka fennelon wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkil lahum haraman amina yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakinna aktharuhum la ya'lamun wa to ila fitay dingo fuda karande alquran wal ndingo ma kala wolon abuka silotano itele yake même man kun konkordo ni yake mor abe telinna même man kun konkordo fa ya fanji ala nyase on kama wallahi ni yake mor asi baraka ni yake mor asi kenda ni yake mor asi beta asi kododa asi kallanjea al dimba karande alquran wal atol men no fanan ni mo sabo jallo ani jaytani jaabi kodi ngamira wallam e be kon taw jimu sodo jayte jaabi ani jallo kodi
wal wasfu fajimu sin ya bi to len sajo gisu kondu konote kato jimu kabo nemo temal makharij lal yo wala be jasadiya kon wal wasfu fajimu sin ya wabdadu min hafatihi id waliya ladrasa min aysara aw yumnaha wal adnaha limuntaha jare njay yo alquran o fela aliya karam bitum aliya tanka al salfan horma ali alfan bunya alfan maji al karamol bunya ni nyana ta joso wabe tentuso ali bunya ini la molbe karamola no manyol karamo dingolo karamo kankelo kama abadingolo akodola na dokola na falu han mamol ali be bunya hani ko la karamo bata wulli misala fe wara bata sandu abada base ne moje men bata wa ma fon la kanu karamo la ko kamal ya bunya ya horo nyanda kawala ke kitabo bunya la muwati nyero la dia wala kaji nyoka karamo la ko ka ni akondo nyomoy iko karamo kondo on tore e karamo kondo on fati waran jata njaay waran tambajang yo kondo si yo dawoda wo mute karamo te ya bunya nyina ben na molubule ya nyina mo horomote nyina fana mo famma jota nyina bunyata woto kammala al si karamol bunya bak allah alquran fana al kana feyel ale bulu fengo di ñunu lejan alma dintala barimbe wala ale men be di ñam fala samuta alma ala al jo khairal jazakumullahu khair allah cekuta ya ndama kara ñunu le akara yo foñin do la samiya ñol ak wato da kame ya kunna ñamente bitu alma sono ya ala alfa munya ñun fele ni la ko nga ibida suokon donol fele de ñin dinde on la alfa donol fele ala kana fon ndin la wulutan tolle buluja firawna al folo ya alam nu rabbika fina walida al kana fo nin kan do men nata ate ita folaja ibrahim faale ya fa ma wat ke ban ciaro la mata la illam tantahi la arjumanna kano isa fa mo fa ko ke hani ma donole te aka sim kumba kundole al kana feya ma foy toliye atolu doyaade itewo kala karamol tewo vole ni o kala foy karamonyoli ye saba bar inshallah te o man tawali ki taw badal kala bar atol kane feya ni be la dino kan kana fo ko ni mashallah ni markazol ni kurti sin kundulan ni bora ndi fito tiolte kana wolu foy mune bora itele akoy fije ba itele atutuban foya fila baw ya ye o nya o to abula je o nya imum nanyol ngamede buke ko ngoli bakat ni ka borali o ta fo jom mari fana ya ko ngoli de anun ko del ya le taw fala woto al dindingol bula mennu 40 ye dino faale so kono ye dino taman ala dino e koy nga ala batu ku koyo kan to nyakan qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabtum bih ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين كل بي ولا نعمة يقول بي كوكو من كاليب ولا يكلرو كيوكان يدوكل فنا ناسو ناتبلو يكرن إبارين كندين ولا ني باري مسندين ولا علي ولا تولي نياتون كيا أنين دين كونيات مم بونيات الكاري تامبين سوار باي تان لا جانكو كيلا أي القرآن تيو أي ولا تولو المامور hanna trako amman solo almay nyon sial almay la kitabo alma ale amudanya sonoe bulu sobe ya kan bambon kan alma be sol lama nyinyal alma banko dial kafirin kafa teben kambon alman tankala kafirol la kadani la nambarom alqur'anu barakot alman la kiro kallanca alma la sujannal firdaus alma alen so ala dunya bal alma alen so nyaada kallanca felol jannatul firdaus alma alen tanka dimbam yawmul qiyamah anim maloni sonto ni jurun nani nimiso ani wanyaro ani ngaybo alma ani jikalate wala man kislanyima ninna alfalu ani karamolu ani mbadi muslimol ani al imam abdullah fatih wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammad wa akhiru da'wana ani alhamdulillah rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ahlan wa sahlan ala nawatu ya tara bizio be keri nga fana be ma be jotayo sambe men kala doro jambe ngata fitir salola shahada al bijan okay so bafala imam yenana imam sina shahada di khalifa jabir khalifa من كنت هرجي هنن تماسي
sambalu bilila ne moludila fondin sireba minta kabesi bulbala jibe marala jibe tilibola tiliji ne molu korosi goynya gesando ya jindi duma ngese kali godonya batu fenne masi ala wo saloning kisolu bungaba age bang rasuli mimbot Quraisi doyan ningkane molu warama gayang kodu kare temiyatasi Karbala malanya nilam malanya gosenya mimoma minya yenyasi fokuran bala ne molu bedang wasinya mimoma momi yemosi Quran ba min fasarululanya